Jeste ljudi, ja sam Crazy Gay Gaming, danas se nalazim na Galactic Factionu i danas imam jedno obavještenje za vas, a to je da će se event održati na ovom serveru. Tako je ljudi, znači hvala vam svima na 17.000 subscribera, ja ne znam kako vam se zahvalim, to je veoma velika brojka. Čisto ono nevjerovatno 17.000 da vas ne bi stalo ni u moje dvorište, znači ono, nevjerovatni ste i dobro. Hoću da vam kažem da, znači, event će biti na ovom serveru. E sad, kako možete da učestvujete i da pobedite u ovom eventu? Znači ovako, većina vas zna šta su ove Minecraft filmovi ili Minecraft sketchevi. Naprimjer sad kao ne Exploding TNT ili tako razni ti koji snimite filmove. I sada fora je bila da vi pokušate snimite da što zanimljiviji film na ovom serveru, a nagrada će biti, znači u zavisnosti kakav je snimak, vi ćete dobiti takav rank. Znači može da bude VIP ako je zanimljivo, ali nema neku temu. Može da bude hero ukoliko ono teme je onako i baš je zanimljivo. Elite ako je baš onako super. I Ampero naravno ako ono ekstra. Naravno birat ću 3 najbolja, tako da bio bi vam zahvalan kad bi dosta vas to uradila. I da društvo, to je bilo to što se tiče ovog eventa, znači vi kada to uradite možete poslati, znate kako, možete mi poslati u link videa, možete mi poslati u komentare, a možete mi poslati u inbox Facebook stranice. Ja mislim da je bolje u inbox Facebook stranice, zato što tu ću lakše moći da vidim sve vas. I da, još jedan put bio bi vam zahvalan kad bi dosta vas učestvovalo. I da, to je bilo to. Vidimo se u sljedećem eventu. Ćao!